Ka Khasi Student Union MGU unit mentagasngi ka arpunu tarik unai wing arjar opsau kila yo ban pelong ya gejing penskem ya kinongkit kam batmai jongka KSU MGU unit hadin baga samoi trekam kinongkit kam barim kala poina shabakut bat hagani gesi na kalyang ka KSU MGU unit kala pen kuburomru ya kinongkit kam barim jongka ni unit kiblala ban pendep ya gejing puli na kani gaslem Agni gisi lawan masa kilang bat ban skem ya kinongkit kam batmai jongka KSU MGU unit do samla Ruben E Najar badai Assistant General Secretary ka KSU Sengkmi harkat ke jingadon lang usamla Banjob Maring Assistant Secretary ka North Khas Hills District usamla Toning Lapang Education Secretary ka North Khas Hills District usamla Melajit Khongbo Information and Publicity Assistant Secretary Sengkmi usamla Procurlius Rinshon Lem berepresent ka KSU MGU unit baki dekat ka KSU naga sekolah ba USTM baki dekat ka KSU Kisnam ki balada ngi ki don katu kene kijing bamyan pen hapo ka university nakalian ka district nakalian education sel tong segmen tong sport nilai tukla pangigwa man penting na bapi samla puli ni pinyo yaka jing puli kababha tam piwan ni mi pa kila invest tapi kila save ki buy university pi ini bukis kamu ka step ki nunga macam le no but kamdi ka jing pakla ka piru la ka university ka kita ki jing pakla ende kum ka sen ni ban ba habang puli ni banyo kababha tam tangmat berkaciman antara song Henry Babel Hashushu kinong ilang kibala kita sudah cim ya kita semua kita kenal boy pidot kebentar pitih ni kau tinang ilang coba MGU pidot kebentar tapi Hashushu University boy ngomong berle inuk kibala kerja hindi ban cuma ke university itu free kan di kebentar natarai kita melihat teknik atau bisnis kita kita pun bah tahapan ni berkumpul ki bahab ya cakman pidi mapi balong kita cashless ni kinong penajmun baka bagi sama boleh jungi di kampung university baka kaban bahatam ni pi nang ba pi nyo ka jing puli ka bakambian iwi sebok berkat bangpa patpet akan dikapur kemacam pilih poro kadai ka bakong santam baka cek beriu jungi kamar ini semua. Ki nongren ki bakmat kila iklan cipang kicing ki budget pendriu. Lalu kisnan ki belajar baru mentah. Jadi ini lihat sini bagi kalau kawin kada kampung santang kata kicing bangsa. Kicing bangsa apa kecila jungi melak pandan kada kawin nak kawin ke bersih hitam. Nampak kicing bangsa kecila jungi kahian kipat baju hidup di tengah Jepang Sam. Balik hak ke university level nak keren Jepang kata Jepang Sam. Nomor apa? Pilih mapi lasya di sini. Hari mapi lapas ke university. Kamput ke syakri ke jopi kan ni. Nak keren banget bahadir kali ke jumi jopi nak di university. Pindah di position prepare Bidon bimbang yang berpihak bat dari hantar ban yui bakumnu bisa kiri ya kaca pendiri nam dari sekolah lah ngapan batai ini batek ini plek ciki office berpihak ni baik di jing ibaisha kemusyo Allah ilong kalau normal tu kata-kata ni hapan cuma kuai kepok kadai kepok wala lagi baru dah kalau normal kata dari cuma teng ni pet kita bahasa English ni pet kita undi kepok marborok kibalik ni lit ban pilih anu kam ni apa bahasa ni lit jadi office ni apa bahasa atu ni gua ya kecek pendiri bujungi mat kaya ilong punta baka bangsa kebampong kan bang ni nyek banyale bat kita bat kan syom api kita sama baka dia lawi cukup menteri benging
bersyak kita ke iki borok. Kene po university jungi. Snow but I play at Noikai jungi. Miss Grace but Miss Safi kibla don berkat bagi tadi hamanong no program ro dicat senran me ini nanta ya semua welcome ya presiden ki jungi kibla saya kai sim jadi na opor apa jadi berkene ke program ro de ke perselur ke jungi bangila pelong ni kene ke program. But sabawai kasih ban I play belum lang ya borok hoy ba pila hewan hoy habis sisa ni klam la da pau ke susi ba pun ki berakot jungi ki kimlat penuan namar ba kidan halala ki jong ikam namar ke exam lu pelajar nanta pun ba kilale ya ka internship ka jongki ya bagaimana ka jonga tagi ni kita Rajit Mayo. Unit bagi Islam di Baleno, baksisha bine unit kalale shibun kikam nam ta kabit kabiam jom kisama bapule apo jom kene ka university. Masuk tenak bagi noni kene ka pampren ka bong tikti lagi di bentur na kading na nasnam. Ndai ki pois, ndai ki sama ki bishur patiane ki pois dia jom ki jom. Masukwa ru banomi pi hamne kinde bong tikti lagi di bentur na kading na nasnam. Ki poi tang ki priu ki bishur seklar lum jom kanam. Ka KSU MGU unit kalale shibun kikam bidai bagi samla pule bidai bat kene ke university bat nashkwa ipi banra ne ke jumut bala form ya ka khasi student ne ha arpho tre jong luber khatna ispa nyo putra ban ko me abagi kinongelam ha ko bor yela sen ne ka sen ju samla pule bagi om na ka benta kabak khamak lu kibu ban pek na ta ka bahag mya jong ki samla pule to por man pniyo ya ki admission ban haki school ki prepare ban kerpam haki cika pule ki bakam sholor ane kita ki school pa mereka penyan isni ki por ka khasi student union kala shimro ya ki wei pat ki ma ki bakta nagata ka imlang salam banamta karwi bekerja dari ujungi ki samla ki ba pidon bok pidon bok kasih student kumbangi tip hapo jong KSU yimdon kata gadis nu perdom bane semua pertai bane semua pernyam kidon gajing ruai bong kendriam benar uboi war udai pa kasih bayar kakasi student union ka bentuk lang ya ada bidai ki war ada bidai ki boy lani la bidai kriam la bidai pena lani bidai maram lani bidai ulamam ni hablang apu kejuk tu bagi long kita tang koi kejat penriu pat kata dei kejat penriu kasi bat lajar lapor kakasi student union ke belum kaseng ke bentuk lang ya baro hakoi ke syatri bangitip ya ka kung kata kasih studentnya isamla ki balong kung ki para ki jonga kung ki men ki jonga pismutu yang jiai ti jong sen mentah haki sau pos nem tam ilajan kenjo sya kata gajing poi sya mamer pasan pro satang katu ni tilis nam kaseng patinongelam kilayat bon ki jinge hajai ti juki ni dang yui hak ni tayo ki baladam hak isni ki baladam ki samla pule jom kanehu bahab apo syatri jom khasi student union nehu unit bat kit khot jom sen badan lang hang tu bat kumju na kit khot jom kanehu su ki bai syakhan na ka benta
kalawai jong ka pulih jong ki bat kalawai jong lum dia sisin perkhat don ki bayakran yang bagi sama pulih ada ki pulih jumut tak ki pulih jong ki bat let no nom to kata ka sup e pat perkhat nrei ki ha pat syak stom apden jong jing khiat bat met bat si ki ha pat shom hang to pat syak tangan nah ka benta ka jong ki kidon ki sama pulih bagi di perlok bi itu di berkat ki jong iro mission bagi bahasa tangkat tu kan benai lalak kan pendet ki pulih nrei ki kloi pate ban syak stom na ka benta pate